ndamubwira nti mwana kizanyitereranye ibintu tugeze umuboni ni ugukabya tuba tugeze Imana tubagera dimori gusa Amerika yose twarayisengeye mwihangane njya kuzina kandi cyane usanga ku bitaro kubera impamvu ndimo gutekereza yishaye ariko gutekereza muri asibatese ndakuriya kandi ndagusengera amasengesho y'isi ndagusengera narakugwaye mugwara iminsi rero turamugira hari ariko gisebe kirashasha yamushura gatoya none hada kuchuri toke rujungu rero sumusazi yari yagwaye ngimutanga ariko Imana amaze sanga bamuzungurutse ko baramwamiza yahweye umwana w'umukobwa w'imyaka 10 nimba 14 ari kumwe na nyina yikoreye igishamba gacecuru agiye gucuruza hariya kwa Siyoni tugwa tugiye kurira imbisi tumurogwaye narende kubona umungu umuntu gukunda WhatsApp nawe ndebe kara karuro twahumva ko abantu basakuje kandi ko mu matwe za karuro k'abantu basi hari umuntu bagize iki waye mashuna abanyamutwe ba nawe yanjegenda kwizi uri imbisi reka n'icaba yari aho kirashaho basi karibu
kumenyera kwitonda hano twebwe siko twaraye twihuse n'ababona twaraye muri tarama gutya barakingura sanga umwana ngo yarwaye igifuko murakize barondeza bituma igifuko